Reka mbaye ikaze bakurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV nizere ko mumeze neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwebwe mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikoze ariko utarayikoze nizere yuko uyu munsi ari wo gukora subscribe kugira ngo ubone ibiganiro byacu bikugereho ku munota wa mbere nta wundi urabireba ari wowe ubirebye bwa mbere gusa. Hanyuma reka makuru yacu tuyahere hano mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yihutirwa cyane, amakuru yihutirwa kwikubitiro. Martin Fayulu umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubukuru uyu munsi yamaze kwihuza na AFC M23. Uyu mugabo yahatanye kenshi mu matora yo kuyobora iki gihugu, yahatanye mu matora na Felix Tshisekedi mu matora yabaye muri Mutarama 2019 yarahatanye, ndetse biza kuvuga yuko muri aya matora uyu mugabo yaba yibwe. Biravuga ko yaba yaribwe amatora. Uyu mugabo ubarizwa mu ishyaka rye SD Engagement pour les citoyenneté et le développement. Nuko nguko ishyaka rye ryitwa ribarizwa mu ihuriro rya Lamuka. Uyu nguyu uvuga yuko yibwa amatora rwose yamaze kwifatanya na M23 ndetse na AFC. Agiye muri iri huriro mu gihe hari umunyapolitike ukomeye cyane muri uyu mujyi wa Goma ari we Joseph Kabila. Bivugwa yuko nawe ashobora kwifatanya na M23 ndetse na AFC ibarizwamo na Twirwaneho. Rero ngayo makuru uko agenda avuga, uyu mugabo ashobora kuzana impinduka zikomeye cyane kuko ni umunyapolitike ukomeye cyane mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo wagiye yiyamamariza mu matora atandukanye ariko adatsinda amatora. Urumva rero kaje mu mpinduka zikomeye cyane ziri gukorwa, nawe arashaka kugira ngo akore impindura amatwara muri iki gihugu kandi gifatanye n'ababona bafite imbaraga mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rwa politike, aho hose AFC M23 bahafite imbaraga zikomeye cyane. Rero amakuru akomeje kuvugwa nuko ku mirongo y'urugamba imirwano ihanganyishije M23 AFC ndetse na Wazalendo yongeye kubura mu gace ka Karonde muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru. Iyi mirwano rero yubuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gicurasi 2025 muri aka gace ko muri lokalite ya Banamurema muri groupement ya Kisimba. Ahangaha hakaba habaye imirwano. Amakuru avuga ko iyi mirwano yatangijwe n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo wagabye igitero mu gace ka Ngerere gaherutse kubohozwa na M23 na AFC kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Rero ibinyamakuru byinshi byo muri Kongo bikaba byagiye byandika kuri aya makuru bivuga yuko ababihaye amakuru bari muri ibi bice batangaje ko ibice ndetse n'imisozi imwe n'imwe yo muri Rushihe hari hagati ya Katobo n'Akakuru muri groupement ya Kisimba byamaze kwigarurirwa n'umutwe wa Wazalendo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, nyuma y'imirwano yahuje aba barwanyi bari mu ihuriro rya Wazalendo ndetse na AFC M23. Niko bivugwa rero abahaye amakuru ibitangazamakuru cyane nka Actualité niko bagiye bavuga yuko ibi bice byaba byigaruriwe n'Abazalendo, ariko M23 ijya isubira inyuma ikabaha rugari yagaruka ikabukubita itanzitse. Iki gitangazamakuru rero nka Actualité kivuga ko aya makuru yemejwe na bamwe mu bayobozi mu nzego zibanze z'umutekano muri Warikare. Bemeje ko rero imirwano ikomeje gusatira agace ka Kasamambu, aho abahatuye bakomeje kumva amasasu y'imbunda za rutura zikomeye cyane ndetse n'izindi zoroheje bivugira nko mu birometero 4 uvuye muri aka gace. Rero amakuru avuga yuko abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta bashaka kwisubiza uduce twa Rusamambu, Bukumbirwa, Kishonja na Kirambo
two muri iyo grupema ya Ikobo duherereye duherutse kwigarurirwa na AFC M23. Utu duce baradushaka ku bwinshi, barashaka kuba batwigarurira kugira ngo bongere kutwisubiza. Rero amakuru yo ku mirongo y'urugamba nuko ameze, ibitero bikomeje kugabwa na Wazalendo muri Uvira, ibyo byose birakomeje. M23 AFC natwirwaneho bakomeje kubikumira, ndetse hari amakuru agenda avuga yuko rwose mu minsi mikeya Uvira iriwe yavuyemo, nkuko bagenda babyemeza abayobozi ba AFC M23 bavuga yuko ibi bice bazabyisubiza vuba. Hanyuma ku munsi w'ejo ku itariki 27 Gicurasi 2025 i Kampala muri Uganda habereye inama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ahangaha minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa DRC yararimo Madamu Therese Kayikwamba Wagena, yari yitabiriye ino nama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga rero b'ibihugu byasinyanye amasezerano y'amahoro n'umutekano mu bufatanye arebana na Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Ni inama rero yabaye ku munsi w'ejo nk'uko nabikubwiraga. Ni inama yahurije hamwe abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo mu rwego rwo gusuzuma aho amasezerano y'amahoro yasinywe agasinyirwa Addis Abeba muri Ethiopia muri 2013 ageze, ndetse n'imbogamizi yahuye nazo zikomotse ku bibazo by'umutekano muke yabikomeje kuba ingutu muri aka karere kacu. Muri iyi nama rero bakaba baribanze ku ngingo 3 z'ingenzi arizo kurebera hamwe uko ibintu bihagaze mu bya politiki n'umutekano mu karere, kwiga no gutanga ibitekerezo ku mushinga wo kuzahura ayo masezerano, ndetse no kwemeza gahunda y'ibizaganirwaho mu nama y'abakuru b'ibihugu iteganyijwe mu minsi iri imbere. Rero ikinyamakuru Media Congo cyanditse ko kwitabira iyi nama kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari hagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba ari ikimenyetso cy'ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo gukomeza gushaka ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu murongo wo gushimangira amahoro arambye no gukemura ibibazo by'umutekano mukeya bihuriweho n'ibihugu byose. Amasezerano ya Addis Abeba muri Ethiopia yashyizweho umukono ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye akomeje gufatwa nk'inkingi y'ingenzi mu bikorwa bigamije kugarura ituze n'amahoro muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Guverineri wa Kivu wa Nord Kivu washyizweho na M23 na AFC Bahati Musanga Eraston, uyu ngubu ku munsi w'ejo yemereye abantu ba Kicanga abemerera kuba yababaha ibikorwa remezo rwose. Ku munsi w'ejo ubwo yabasuraga ari kumwe n'abandi bayobozi bagize AFC M23 rwose bagiye hano muri teritwari ya Masisi, hanyuma baganiriza abaturage, bakiriwe neza cyane n'abaturage, abemerera ibintu byinshi cyane birimo ibikorwa remezo, birimo umuriro, umuhanda uhuza Masisi, Rucuru na Warikare rwose. Ababwira yuko ndetse n'umutekano hano hantu ugiye kuba mahwi. Rero ahamagarira abaturage bahariya kuba bagira ubwumvikane, bafatanya nabo mu kugira ngo amahoro akomeze asugire, ubundi ibikorwa remezo bose bibagereho. Ni nako kandi kuri uyu munsi Joseph Kabila, uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu, yagize gutya aganira n'abayobozi ba AFC M23 ku munsi w'ejo. Rero yatangiye ibikorwa bya politike nyuma yo kuva mu buhungiro. Uyu munsi nibwo yaganiriye nako n'abayobozi ba AFC M23 kuko umunsi w'ejo bwo
washize yasuye ikigo cya Rumangabo kitorezwamo abasirikare, haba abasirikare bavuye muri leta ndetse n'abapolisi bose bavuye muri leta, ndetse n'ahatorezwa abashaka kwinjira mu gisirikare cya AFC M23. ahangaha ku munsi w'ejo yarahasuye. Uyu nguyu rero nk'umwe mu basirikare bakomeye cyane igihugu cyagize rwose, akaba ari na komanda avuga yuko binashobotse yarwanira kino gihugu mpaka ku munota wa nyuma. Yasuye icyo kigo areba uko ibintu byifashe, ariko kandi yagiranye ibiganiro na AFC M23 biteganya ko uyu mugabo agiye kugirana ibiganiro n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta batandukanye muri iki gihugu. Bamwe mu bamwiyumvamo ni benshi cyane bavuga yuko nabo bashobora kuza kwifatanya na AFC M23. Uyu mugabo arava muri uyu mujyi hakozwe ikintu kidasanzwe hagati ya M23 ndetse no gukomeza gutitiza leta ya Kinshasa. Ubu ngubu yamaze kumva ibijyanye na gahunda ziwe, ikumva iratitiye cyane. Uyu mugabo rero akomeje gutitiza Kinshasa cyane kubera yuko Kabila akomeje kugenda aganira n'aba bantu batandukanye, kandi bakomeje kumwumva, bakomeje kumuha amatwi rwose. Urumva ariko ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero ayo niyo makuru nari ngufitiye. Niba utarakora subscribe uyikore, ariko kandi niba waramaze kuyikora ndakwinginze ntiwongere gukandaho utaza kugira ibyo wica. Ariko sinagenda ntakubwiye nti mu mujyi wa Goma hamaze kuba hashyirwa umutekano ukomeye cyane. Kuri ubu ngubu bamaze gushyiraho itegeko yuko moto zitagomba kurenza saa 4:30 z'ijoro zigenda. Birabujijwe kuba moto yagenda, kandi birabujijwe no kuba iyo moto yagenda iriho abantu barenze umwe. Urumva ibyo bintu ni ibintu bashyizeho byo kugira ngo umutekano wongere gusugira muri kariya gace, ndetse ngo no kugira ngo impanuka ziba hagati mu majoro zikozwe n'amamoto ndetse n'amabanda zitwaza ibyo byose bicike, no kuba hari abamotari bashimutwa cyangwa se bagafatwa bugwate n'amabandi, ibyo byose bicike. Nguko uko ubyifashe muri DRC. Ayo niyo makuru nari ngufitiye, ariko ndakomeza nkushakire andi makuru yisumbuye kuri aya ngaya, kuko aya yari amakuru yihutirwa cyane. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo izi ni update cyangwa se amakuru agenda agezweho muri ako kanya. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo aya makuru atazajya gucika, ajya kugiriraho ku gihe. Reka mwifurize amahoro y'Imana.